Baba ngikhuluma nobani? Lo Duwe MS. Miss Duwe MS. kutshona Miss Mathanda. Scotch. Scotch. Wawusempini? Ngenze impilo. uScotch lavela empini? Lavela impilo. Utrainwe nga? Mina ngitrain eAngola. Kuviyo lezipra. Kuzipra. Wasubuya wangena uzokulwa? Akusitshele ukuthi wahamba ngalalwa lingaphi langa? Mina ngangisilo Sipolilo, ngasuka eSipolilo yiko lapho engangi-operatela khona. Sipolilo ukuthi East Maruru kaChuta Zangarara. Ngasuka lapho ngaqeda kuthi sekuthiwa sizifaya ngangena ku-National Army. Ngithe ngene ku-National Army ngangena ngaye eRusape, ngasuka eRusape ngakuphi ngaye eMtari. Ngithe sengasebenzela eMtari, ngithe senze ephuma umsebenzi ngaphumele 1 brigade. So yiko lapho engaphuma sengikhona senze 1 brigade, ngisuka lapho ke sengihlala phansi. Ngesikhathi leseneso umbhuqazi ku-round awuzange ube le problem? Azambe le problem. Wavela ulile Rusape? Azabe bakuhlula? Hayi. Okay. Azambe la i-problem. Lithini lakulelayo ke selikubone kuhamba njani kodwa? Hayi kutshe siloko sakulolayo kutshe sithi kuyathembisa ukuthi ku-process kusenjanjini ukuthi siza kuthola. Sesileminyaka emingaka nje sazibusa? 44 years sizibusa. Mina kutshe ndiyaphika 44 years. Silathola uzibusa. Manje into yezenu elazidlulela iziphi? Izinto esadlulayo ukuthi sisalola zenezi ukuthi sihlale sikhululeke singazanjani singazahlukezwa ngabelungu. Njengoku kwenzakala eMzansi ukuthi khathesi abantu bayahlukunyezwa ngabelungu benze njani. Ilizwe kungelabo bona belithethe ilizwe ukuthi ongelabo. Thina lapha ukuthi sithi singathi thina ukukhululeka kwethu sikhululekile. Lami ngiyase ngithanda lapho ukuzenzela kwami ngenze lokhu lalokhu. Ubuhle uyazenzela wenzelwa ngumuntu. I-government ngayisi kuphila imali ithi isebenza lokhu nansi imali. Asazi ukutshela ukuthi imali uyisebenzise so. Imali wena uyazisebenzisela i-government ngakunika imali. Uyahola ukuthi wena uyahola. Ngiyahola. Uhola ama-overhead? Okay, le pension ngale. So iningi imali yakho hayi kuphila Dubi iningi. Hola ama-overhead, hola pension, i-army. Uyabona. Ulonkosikazi labantwana? Labantwana abathathu lo nkosikazi. Kuphela Dubi. Abakho abanye awutshanga abanye empini? Hayi, ngena zawuzala eSipolilo. Hayi. Impini ngangabambi lokuyana. Sasingavunyelwa phela. Kuthiwani kathesi ngokuthi kuyini eliza kuthola la njengaba babengalweli benkululeko? Anathola ama 50,000 la udala. Oza kuthola kathesi kuyini? Kutshe kwangathi sizathola bathi sizathola imali. Enye imali futhi. So asikwazi imali le ukuthi zithi ama property ona la ukuthi zithi ayikhona weziphi. Ukuthi njoba ezithengiswa sizayithola imali yakho. Umongameli uthi umelelo wabiselwe la. Uthi kufanele ukuthi wabisele. Manje kathesi njwana ekhona engathi njwana sithi uyachiya ngo-2028. Ubona ngani kuzasala kolunga nxa sechile? Ufisa ukuthi achiye yini? Hayi sifisi ukuthi echiye. Ngabona ukuthi esichiye vela sesirayini. Manje nxa lingaphiwa imali zenu lama property ngo-2028 engachiya liza kuphiwa kumbe ufuna ukuthi eqhubekele phambili? Sifuna ukuthi eqhubekele phambili. Esichiye sesiphili okwethu. Uyalizama? Uyasizama sibili. So 2028 uthi kaqhubekele phambili. Sithi iqhubekele phambili. Nxa yimi izinto zethu okwezingakalungi. Kodwa ngazilungile ngahamba. Hayi kwabe sokukuye lapho. Mali zathini ukuthi yena aqhubekele phambili zazama ukukhuluma naye? Sizama ukuthi simtshele sihlale la phansi. Lithini? Sidayi mdala salwa sisonkeni. Aqhubekwe phambili. Hayi no siyabonga kakhulu Dubi.